Vanoi gam tina kuki chate ho zo sin bon chawi ni thla pha thakau ni sim som thum le khat monday ni khuin zo ni thla thu su ngai ki ru hiti thu su ngai tau hiti kukin pi chandilin kuki chief association office KCA office tuile lun muna jingni khu april ni sim khat tuesday ni khu sunung ni dan khat ting le emergency consultative meeting khat agong ovin chuchi meeting a pangding chun chandil gam sungom CSO ho hausa ho intellectual ho chule khutina ho bunglam kai ho zosi tepna na bolovin thono hila meeting a pangsi dingwin tepna le head sana na bolovi Ministry of Home Affairs Meilhei akona keuna neidinga kona omzin Kukizo Council of Kukin Pi Manipur langa kona district level ki vai hom na hon lungela sei khom diu adi sa naw thu ho omzia chuchi emergency consultative meeting so ki ko hidanin Kukin Pi chandilin phungdo vi chuchi consultative meeting a kheu thlan khat kineding hi ta ji chun khunung le khat thimo ki chan tu na ho omlo na dingin meeting a pangse dingin Kukin Pi chandilin tep na zong na bolu vi chule committee on tribal unity ko tu holam kai ne in jingni kho april ni sim khat ni khuting le tangui khu pi sunga zong consultative meeting anei dingo hi Ministry of Home Affairs Meilhei Kukizo Council hoto Meilhei CSO ho su to a Hemkham bolso ading good now chungchang thu a consultative meeting hi Tingnopal district Songpilamka district to Pherzol district a ki god lam head hi lain in la hin gun te diu song ta sanome Ministry of Home Affairs in Hemkham bolso ading good now chunga Village Volunteer Coordinating Committee hon to phone an bolovin Separate Administration Union Territory Kimuka Sia Kinoptona Agreement ho apom lo diwin to phone an bolovi Village Volunteer Coordinating Committee Eastern, Southern and Western Zone hon Mars ni sim som thum le khat tu ni khu chun thu phone an bolovin Kukiten demand ka bolo atumbe akivai pu na ding Separate Administration Union Territory with Legislature chungchang thua government in seitha anai macha ne lo laya Government of India Ministry of Home Affairs in Kukizo Council hole Meilhei CSO ho Kikah Hemkham bolso ading togon ani naw sunga Village Volunteer Coordinating Committee hon phamosa naw thu ho na phungdo vi Kukiten demand ka bol ho Separate Administration chungchang thua seitha ani macha kinelova Agreement ke bol ho zo si ke hon ka pom lo dio Sule demand ka bol ho subu hlit lova kinoptona agreement ki bol ho zo si cho Village Volunteer Coordinating Committee in ka head pi lo dio hi tin zong Village Volunteer Coordinating Committee hon hin phungdo vi Kukizo Council in Kukite demand ho na samo akoyova Ministry of Home Affairs Meilhei ho to compromise hin bolova agreement hin bolova hile Village Volunteer Coordinating Committee in action kilading Kukizo Council boycott ki bolding hitin zong phongdo vi Kukite ni lungtup ho molso hinadinga ikipum khadio idin khom diu sule India dan pinoya ithane na ho I right so to molso na dinga mipi ho zo sin panila zom jingna laiding hitin zong Village Volunteer Coordinating Committee hon an phongdo vin sule demand ki bol ho molso hi ka sia demand ki bol ho hi ki suthip thelo ding hitin zong hin phongdo taw vi Manipur Chief Minister and he and Biren Singh to Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma Kikah kinaan an ping doin Manipur State Sungsung Chang Thu ho a Conrad Sangma aki kumetin and Biren Singh in Conrad Sangma thi mon sanin sule Manipur gam sung boy na hi Conrad Sangma ama politics patchom na dingin mangchada hentin Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma chunga lungphat mo na thu ho na phongdoin chutokilon chun and Biren Singh in Conrad Sangma pa PS Sangma Adam Laya Parliament an holim na State new tamta sim do ding pha sa na thu ho na phondo na video clip chomcha chua and Biren Singh in social media la ho ana ta do kide and Biren Singh in say na PS Sangma in notice gam sung su getting a go 18 Biren Singh in PS Sangma thi mo chanin chule Biren Singh in say be na PS Sangma in abol bang chun tu sung in zong Manipur gam sung thu ho a avelin hongki kum kiru vetin Biren Singh in phamosa na thu ho phungdo e chule en Biren Singh in sebe na Manipur hi zalenam tamta chen amuna hin suchi zalenam neucha cha ho chu inner line permit ILP noya ven bitna ki pe hiwin tu sung Manipur gali tol hi
politics zia kipan hi pon thil tamta zia hong kipan do hi tin biren sing in phong do in Manipur gale tul hi khamna thei ho ji gamdang ni ho ji le gamang ho ki wat chai ji ho le vai poding nom ho ji a gale tul hi hong kipan do hi tin biren sing in sebe sule en biren sing in sebe na Manipur state sunga agam mi ho ven bit na dinga pan kala na ho sule kamasal na ho chu konret sangmain headinga lo ma hi gale tul hi ki mo pat jeng an hipon Manipur state sunga adin mun ho bit ki salo khon hi si gale tul hi ain pat do hi tin en biren sing in a phung do e sule biren sing in a sebe na Manipur state sunga khotha government head pi lo tamta akisim do na hole Manipur state sunga boina za chum ho government in akimai tu pi akidin te pi jingla ya hin midang ho Manipur state chungchang thua hongki kumdaw hen tin biren sing in a phung do e en biren sing in Lok Sabha speaker an hi PS sangma min aphapu na chunga achapa konret sangma in phamo sa na thu ho na phung do in apa PS sangma in noise gam sung khan to machal na dinga na sata apa na nala hi dan thu ho na phung do in chule Manipur state chunga chamnal mo na Umding bo hi middle sin agel thu pi pen diu a hi chu konret sangma in adei sa na thu ho na phung do in sule ama pa na sebe na Manipur state sunga khoiman politics a phatchom na ding gelda hentin konret sangma in sebe en biren sing to Meghalaya chief minister sule NPP president konret sangma Kikah akitu mono hi ana pindo na sot thiman hitan achi sa November sang ni le som ni le li thasung chun konret sangma party ho NPP party hon Manipur state sunga en biren sing government ato sot now supportable now na lado uhitan withdraw na bolovin en biren sing government in Manipur state sunga zalenam Kikah aboy na ho kidon ho hi asuthip zopo vetin NPP party hon chuchi phalai chun thi mon chanovi chutia NPP party ho chalo naw chunga en biren sing hi konret sangma chunga lungphamo thle jing an hi Tingnopal district Tingnopal police station hopsung molnom senam vela konin security force hon galmancha phabep manamando vi chumunla ho galmancha amat do ho cho mortar thum sim thu bom nga plastic IED kezinga agi khatto sim thu 7.62 mm pistol khatto magazine khat 7.65 mm pistol khatto magazine khat AK me changchang li SLR me changchang go 12 bore me changchang somlani Meilhei gram zani to helmet ni anamando v sim thu bom IED nga chuto plastic IED khatcho amuna chun an supu ovin ahal ho chu Tingnopal police station an pilutaw v security force on Bisnupur district Bisnupur police station hupsunga kunin Meilhei terrorist KCP PWZ active cadre khat an mando vin sule Zirbam district Zirbam police station hupsunga kunin zong Meilhei terrorist KCP PWZ lamyan ba khuman fiksona active cadre khat jong na mando v thuso ichanin ki chai tai thuso ngai ho zo sin a bon chawin mangpha